Mihang'o yothe yambire kurugama kiroko kia umuthi, aikari a Chokaa na Njiro makirurungana magiteta ni undu wa guthuka gwa barabara, wagi wa matawa, oro undu umwe na kwaraha kwa mai magiko mabarabara-ini. Ukaikuruke ha mwena uyu wa Chokaa ukoraga kwina sewage iraturika hindi ria mbura eno yoira taru ukoro ira mbura eno nene ugakora ginya andu matirahota kuma manyumba mao. Marakara maya mothe makierekererio atongoria a matura maya. Chokaa tulichagua Mwesh Mercy Gakuya na tukampea kura mingi sana, si kweli? Na baada ya kumpatia kura hata ile kukanyaga hapa shai kanyaga hajawahi kuja. Akinyirwo ni ndumireria kumenya ati Njiro ni matiganeirie Njiro guti undu mateithagia Njiro, andu a Njiro matura mariraga na metwo mationekaga. Marauga matura maya mahandire ta mariganire kiuthii wa na mbere, atumia nao magiteta ati mationaga kigina gia gwikuria. Ukienda mahali kama kwa huyo mama women rep kwake kuko na pesa, na hiyo pesa hatolei wa mama, na pesa ya wamama hairudishangwi, huanga ni free, wanapewa wafanye biashara na hakuna biashara yenyewe tunaendelea. Barabara citu ithondekwo akoni matawa ta mayo uguo ugithina guku thutha ukoraga kuina nduma muno ugakora ginya ku ginya ciitu ni maretigira guthiira ku na thimu niguo matigatunywe tondu wa ndumere ikundu. Riu ni marutite mukana kuri atongoria ao makimahe ciumia igiri na mateta mao maga guthikiririo no meguthie na mbere na kururungana. Nilikuwa tumechaguana, kama ni hivyo atuambie sisi tuchague mara nyingine, tutachagua na tuko na haki ya kuchagua mara ya pili. Sisi tumepeana ultimatum ya wiki mbili, 14 days. Kama hawezi address watu wa Chokaa na atuambie anataka aje na watu wa Chokaa. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Waduro.